Sanibonani, igama lami uTidimalo Maziba. Namhlanje sizofunda isifundo sethu ekungu-lesson 10. Angihambi ngingedwa, ngihamba no-brother ngapha, ngicela naye azazise. Sanibonani, igama lami ngiMfortune Sibongo kaSibanyoni. Ngiyabonga ukuthola leli thuba lokushare lesson number 10. Amen. Before singena esifundweni sethu sanamuhla, sizothi sithoba amakhanda, sivale amehlo, sicele ubrother Fortune asivulele ngomthandazo. Right, singavala amehlo. Baba wethu wasezulwini, sida ngaphambi kokuhlala sakho sobukhosi. Satofunza lesson number 10. Sicela ukuthi ubonakale uba nathi. Sifunza nge-spiritual blindness. Kusikonke lesikutholako namuhla. Sibonakala sikuphila, sibonakala sikushare futhi nalabanye abantu. Kwangathi umoya wakho longcwele angabonakala asiphendula, asiconvict. Egameni leNkosi Jesu Kristu ngiyathandaza. Amen. Amen. Isihloko sethu namuhla sithi ukumelana nobumpuphuthe esimoya. Ivesi lethu silithola ku-Matthew 12, verse 31 and 32. Lifundeka kanje. Ngaloko ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyi kuyothethelelwa. Yiloyo naloyo okhuluma izwi elimelene neNdodana yoMuntu uyakuthethelelwa, kepha loyo okhuluma elimelene noMoya oNgcwele akayi kuyothethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Siphinde sithole amazwi ku-The Desire of Ages, page 322, ona afundeka kanje. It is not God that blinds the eyes of men or hardens their hearts. He sends them light to correct their errors and to lead them in safe paths. It is by the rejection of this light that the eyes are blinded and the heart are hardened. Amen. Amen. Siyathola lana-ke ukuthi uma sikhuba umoya oyingcwele angeke sithethelelwe. Ithi angeke sithethelelwe kulelizwe nakulelizwe elizayo. So siyathola futhi ukuthi uNkulunkulu akasaleli ngey'busiso. Thina yithi esenza ukuthi uNkulunkulu angasibusisi. Ngale ndlela siphatha ngakhona umoya oyingcwele. Ithi-ke thina siyenza izinto ezingafanelanga ukuthi sizenze. And ngaloko si-rejecta iy'busiso ezibuya kuNkulunkulu. Brother Fortune, ngabe kukhona ufuna ukungeza? Cha. Okay, singaqhubeka ngesifundo sethu. Isihloko sethu sokuqala sangoSunday sithi ukubuzana okuphindwayo. Okay, uma sikhumbula-ke le ndodana uJesu Kristu wayinceda, wayivula amehlo. Lana siyathola-ke ukuthi abaFarisi bayibuza ama-question. Bayibuza ama-question bafuna ukuthi kubukeke ongazathi uJesu Kristu ikhona into wrong ayenzile, or uJesu Kristu ungumuntu omubi. Sitholani lapho, Brother Fortune? Oh yeah, laba bonakala abaFarisi atshela le ndvodza ukuthi mayibonakala idumisa uNkulunkulu ngokuba Jesu Kristu bebambona ngathi soni. Angathi siyakhumbula ukuthi bekuyisabatha ngalelanga avula le ndvodza amehlo. So bayabonakala bambeka licala kuJesu Kristu. And then bathi le ndvodza lena mayingamniki imvumo lakhe Jesu Kristu. Kodwa ibonakala lo msebenzi loyo emnika kuNkulunkulu. Okay. Okunye siyathola lana-ke ukuthi le ndodana ithe uJesu Kristu makaqeda ukuyipholisa ithiwa beyijabule kakhulu, bekagcwale ngokujabula. So yonke lento bebayisho mhlambe bekanga-understand because of yena kuye bekugcwele injabulo njengoba waba yimpuphuthe ukusukela asasemncane. So aka-understand uma sebakhuluma whatever ebayikhulumayo ngoJesu Kristu. Utheni kibo le ndodana makabaphendule? Nakabaphendula laphana ku-verse 25 uyabatshela ukuthi nanoma ngabe isoni, nanoma ngabe akasesoni, kepha mina namhla ngiyabona. So lokho-ke kimi kungitshela something noma kungifundisa ukuthi esikhathini esiningi Jesu Kristu noma uNkulunkulu usendela
into letinhle kithi, but sibonakala singabi nekumbonga. Simisa tibusiso letiningi noma sihlala singaboni tibusiso letiningi lasinika tona uNkulunkulu. Kepha le ndvodza leyo yabonakala ijabula kakhulu uma Jesu Kristu abonakala amvula amehlo. Ngangokuba even if sebata noma ngabe bebazama ukutshintsha umqondo wakhe, wabonakala still adefende Jesu Kristu because umnike isaythi lebekanganayo. Siyabonga. Singaqhubekela phambili ku-Monday, isihloko sithi ukubuzana okuphindwayo kuyaqhubekwa-ke. So lana siyathola-ke ukuthi abaFarisi bayaqhubeka bakhuluma nayo le ndodana. Uma baloko le ndodana uJesu Kristu wabuyisa ukuthi akhona ukubona. Kahle kahle injongo yabaFarisi bekuyini uma baloko bakhuluma nale ndodana? BaFarisi bebazama ukuletha kungabata le ndvodza leyo, ngoba baphindze babuta futhi le question ukuthi wente yini kuwe. Bathi kuthiwa lana netingilosi taSathane betibonakala tinabo, tibancedisa ukuthi bakhone ukuletha kungabata kule ndvodza leyo. So bekungileyo injongo yabo, bebafuna ukuthi le ndvodza leyo ingabate ubukhulu baJesu Kristu noma ingabate ukuthi indvodza naye iqiniso na, kumbe ingabate lowu bekayenda kona, ngoba ngithi uNkulunkulu nakakusita umoya longcwele, Jesu Kristu bekasebenzisana nemoya longcwele. Umoya longcwele bekafika enhlitiyweni yakho akuconvict. So lamaliphodza lawo noma baFarisi bebazama ukuletha kungabata le ndvodza. Amen. So njengoba ushilo ukuthi ingelozi zakaSathane bezina labaFarisi, kanjalo le ndodana naye ingelozi zikaJesu Kristu bezinaye, nomoya oyingcwele bowunaye. So uma baloko bakhuluma naye, uthini? Ubaphendula uthini? Uyabatshela lapha ku-verses 27, uthi na anikangiva yini? Uthi kuye, nifuna kuba bafundi bakhe yini naye? Angithi babuyile solo bambuta imbuto lo-1 ukuze agcine angabata. So ubonakala le ndlela abaphendula ngakhona, ngiyayithanda le ndlela abaphendula ngakhona. Ubaphendula ngale ndlela na Jesu Kristu bekade ubaphendula ngakhona if bekanayo. So le ndvodza lena besebenzisana nemoya longcwele noma nemoya kaNkulunkulu, netingilosi kaNkulunkulu betinaye ngaleso sikhathi abaphendula. Kuyabonakala ukuthi bekabaphendula ngokuthemba and futhi bekanganako ukungabata. Bekabaphendula ngokuthemba okukhulu. So thina namhlanje uma sibheka loku le ndodana bekalokhu akhulumisana nabaFarisi ngakho nangale ndlela bekabaphendula ngakhona, thina namhlanje sigcinekisekwa kanjani? Lana kuthiwa nakithi toba njalo. Batosisa uma ngibeka kulesi sikhathi sanyalo kuma-synagogues noma emakhotho, basibithele sometimes even ma-family meetings, yabona. Basibude ngale tinto lesitikhulumile. Kepha kuthiwa lana umoya longcwele utobonakala asisita, angeke sizisite sodwana. Njengoba naNkulunkulu wabonakala asebenzisa le ndvodza lena, indvodza le beyingaboni. And ungacabanga le ndvodza beyingaboni, ngicabanga ayikase yafunza, mhlambe bekunezindlela zokufunza ngaleso sikhathi, but asikatshelwa. Ngibhiliva ukuthi le ndvodza mhlambe bengakase ifunze. Mhlambe uma uyibeka nabaFarisi, mhlambe amaFarisi ngaleso sikhathi bebathi lokuningi ukudlula yona. But uNkulunkulu abonakala anayo indvodza leyo, yabonakala ibaphendula ngendlela yokuthi abaFarisi abazange bakhone ukuqhubekela phambili ngenxa yokuthi benaNkulunkulu. So nalenye into lengiyifundzako la ukuthi uNkulunkulu uvamile ukusebenzisa bantfu kumbe tintfo letise-phansi ukuthi anqobe bantfu kumbe tintfo letisetulu, njengala kwesibonelo kwi-story lesi. Isibonelelo esinhle la, uNkulunkulu usebenzisa indvodza lengakafunzi ukuthi ibonakale iphendula abantu labafunzile njengabaFarisi, babonakala bangabi ne-answer kuma-questions akhe. Sichubekela phambili, singena ku-Tuesday, isihloko sithi isibindi phambi ngobumphuphuthi ngabomu. Lana-ke siyathola ukuthi abaFarisi uma baloko bakhuluma nale ndodana, injongo yabo bekuwukuthi bamkhohlise. Njengoba bahlulekile-ke ukuthi bayikhohlise le ndodana, sitholani lapho uma sifunda ku-John 9:28 and 29? Laphana kuJohn
9 verses 28 and 29 kuthiwa, then they reviled him and said, thou art his disciple, but we are Moses' disciples. We know that God spake unto Moses. As for this fellow, we know not him. We know not whence he is. Sho ukuthi lana babonakala bayithuka le ndvodza lena. Bamtshela ukuthi Moses siyamazi ukuthi ubuya kuphi. Sibalandeli baMoses. uNkulunkulu ukhulume naMoses, but le ndvodza le asiyazi ukuthi ibuya kuphi. So lana lamavu labawukhulumako bawukhuluma out of noma kukwata noma babonakala ba-frustrated noma ba-frustrated ngenxa yokuthi angithi bazama ukumdukisa le ndoda le manje bayahluleka. So and futhi ngicabanga ukuthi nalenye into uma ngizama ukuyibuka le ndzaba ngemehlabo, mhlambe bebamthathela phansi bambona njengomuntu ongakafunzi, so bacabanga ukuthi mhlawumbe kutoba lula ukuthi bamdukise. Manje nawo ngenxa yokuthi bebangamboni ukuthi unamoya lengcwele njengoba sesifunzile, then uma yena baphendula i-answer le bebangakayicabangile babonakala bayathukuthela, baba nelukuluku noma nokuthukuthela. So lana kuthiwa lana lonke lisondo kuso sonke isikhathi lihlala nemsebenzi lo okhethekile. And futhi leli qiniso leli bahlala baneliciniso libonakala lifihlekile kuwo wonke umhlaba. Siyathi bazalwane, wonke umuntu isikhathi esiphila kuso mhlawumbe unelibhayibheli, sonke siyakhona kufunza, and even uma sibona nyanyalo lwati libonakala likhuphukile. Wonke umuntu uyati ukuthi une-access, angalithola easy ibhayibheli, ama-Bible studies bayenda, YouTube, ma-social media, everywhere. Mara kuthiwa kuhlala kuneliciniso lelikhethekile, but liqiniso leli lowatiwa abantu labancane ngenxa yokuthi mave akaNkulunkulu asiwaphiwa, asikhoni ukuwahlathiyeka ngokuhlakanipha kwethu. So uNkulunkulu uhlala avulela abantu labancane labamfuna ngeliqiniso amava akhe ngoba liqiniso. Kuhlala kunebantu labancane labaliqiniso kwi-generation. Siyabonga. Yes. Yini esingayifunda kule ndodana, especially ngalobufakazi bakhe lobu sibutholako? Sifunda ini? Yini thina esingazithathela yona namuhla? Alright, sorry kancane sasa, mhlawumbe ngathi ngikungeda lapha ngiceda ukukhuluma khona Akunankinga. qhubeka. Right. So lana futhi kuthiwa lana, labantu mhlawumbe live libahloniphako, ma-religious leaders noma abantu labatiwa ukuthi baqeqeshiwe, kuthiwa babonakala bangabi nalo leli qiniso langalesikhathi lesi sesiphila kuso. Nanoma ngabe babonakala bavuma ukuthi mhlambe labanye njengalabaFarisi bebavuma imibhalo yaMoses, bebamvuma kuMoses ukuthi bekathunywe uNkulunkulu, but iqiniso langaleso sikhathi abazange balivume ngoba ngaleso sikhathi befuna bavume ukuthi Jesu Kristu ungumsindisi and he's the Son of God and uNkulunkulu. So nangalesi sikhathi esiphila kuso kuhlala kunjalo ngoba nebantu labavuma ukuthi yes, Jesu Kristu uphilile, siyavuma ukuthi bekayindodana yaNkulunkulu, but leli qiniso langalesi sikhathi esiphila kuso nyalo bangalivumi iqiniso lesabatha. Labanye abantu abaningi siyathi ukuthi bayaliyala iqiniso lesabatha noma ngabe bayavuma letinye izinto. So nge-generation noma ngesikhathi kuhlala kuhlala kuneliqiniso elikhethekile. Amen. Sifundani-ke ngalobufakazi lobu sibuthola kule ndodana? Le ndvodza lena ibonakala ibaphendula, solo ngiyasho le ndvodza ngithanda le ndlela ibaphendula ngakhona. Ibaphendula ngebufakazi lebukhona, lebungeke buphikiseke. Ithi wena kusukela live labakhona, ayikase ibonakale indvo leso, noma indvo lenjengaleyo, ukuthi umuntu abonakala avula umuntu mehlo. So le ndvodza lena iyafakaza ukuthi Jesu Kristu uma ngabe bekamuntu lonesono, bekangeke aze akhone ukwenza umsebenzi omuhle sono. So nathi le nto lengifundisako la ukuthi esikhathini esiningi Jesu Kristu, thina singabona umuntu ayala Jesu Kristu, but ngamunye wethu uNkulunkulu uhlala atikhombisa, umoya longcwele uhlala akhuluma nathi etinhliziyweni tethu. So bufakazi baloko sinabo, nanoma ngabe siletha kungabathi njengalabaFarisi, noma ngabe bebeletha kungabathi, mara umoya longcwele enhliziyweni tabo bekahlala akhuluma nabo. So singabi ngelabantu lababonakala bayala umoya longcwele. Le ndvodza le ngithanda nje libaphendula ngakhona, iyafakaza ngebufakazi lobe bukhona ukuthi Jesu Kristu ngembala nguye labonakala amvula amehlo. Okunye esikutholayo lapha ukuthi
Le ndodana inika ubufakazi ngento yena e-experience self noJesu Kristu. So loku bekuyi-personal experience le yena abe nayo. So yile Yes. nto le abatshela yona, akabatsheli nge-experience yomunye umuntu. Akabatsheli ngokuthi kudala kwayenzeka yini. Ukhuluma ngaloku yena aku-experience-ile ngalo Jesu Kristu abatshela ngayo. So yisifundo nakithi ukuthi uma sikhuluma ngoJesu Kristu kuhle kakhulu ukuthi ongazathi abantu singabatshela ngaloku uJesu Kristu thina asenzele kona. Because many a times kuyoba yinto ebonakalayo, into ephathekayo. Naku uyabatshela ukuthi mina ngazalwa ngingaboni and solo akekho umuntu okile wangivula amehlo. Mina loku uJesu Kristu angenzele khona empilweni yami kukhulu kakhulu. So ongazathi nathi singazithathela i-example ukuthi uma sikhuluma ngabantu sibatshela ngoJesu Kristu, asibatsheleni ngokuhle loku uJesu Kristu asenzele bona. Amen. Sichubekela phambili ku-Wednesday, isihloko sithi isimo sengqondo sobumnyama, imisebenzi yobumnyama. So lana siyathola-ke ukuthi abaFarisi uma sikhumbula bekuhabantu abazi umthetho kakhulu. Bekuhabantu bekwaziwa ukuthi bazi neqiniso kakhulu. So yikho bebacabanga ukuthi uma bakhohlisa le ndodana uJesu Kristu wayipholisa izokhohliseka because of wonke umuntu bekazi ukuthi abaFarisi umthetho bawazi kakhulu neqiniso balazi kakhulu. But because of le ndodana yona beyizitholele i-experience yakhe noJesu Kristu. uJesu Kristu bekamenzele okukhulu loku angakaze akubone empilweni yakhe. Iyala ukwenza loku baFarisi bathi akwenze or akukhulume ngoJesu Kristu. So lento leyo iyabakwatisa because ukhe wabona mawazi ukuthi wena iqiniso uyalazi and then umuntu bese aphikise or akutshele otherwise uzizwa kanjani. Siyathola ukuthi abaFarisi bakwata kakhulu because of le ndodana iyalile-ke ukuthi iyamukele ukukhohliseka lokhu bebafuna bamkhohlise. Lapha kuJohn 9:34 sithola ukuthi bayi-treat-a kanjani le ndoda or bathini kuye. Babona la njengoba uqeda kuthatha ukuthi le ndlela abayikhulumako la bayikhuluma out of kukwata kumbe out of anger. So babona abatshela le ndoda lo ukuthi yatalelwa esonweni and then bamqosha. So loko sifungo lesisitholako ukuthi nathi ngalokunjalo uma sima eqinisweni lethu kumbe sima naJesu Kristu sidefenda Jesu Kristu because le ndoda lena ngathi ngiyo into lezama kuyenza la. Bafuna ukubeka licala Jesu Kristu, bangcolisa igama laJesu Kristu, bangcolisa isimilo sakhe. But le ndoda le iyamela Jesu Kristu ukuthi ayihambelani nabo kumbe bayahluleka kuyikhohlisa. So babonakala bamqosha la. So nathi ngalokunjalo sobonakala siphathwa njalo emhlabeni uma simelana naJesu Kristu. And ngithandile futhi lamava la kukhuluma khona ukuthi funa sibe nemava ethu naJesu Kristu. I-experience yalomunye umuntu kukancane ukuthi ibonakala ikushintsha ukuthi ngakuba nawo akakho amava naJesu Kristu. uNkulunkulu nakasibita kuye ufuna ukuthi ayende lola kwenta kulabanye abantu, lo wakwenda kuMoses. Njengoba labaFarisi labo bakhuluma ngaMoses. Lo wakwenda kuMoses, Jesu Kristu ufuna ukukwenda kithi ngamunye wethu. So nathi kufuneka sikunikele kuNkulunkulu sibe nawo awethu amava naye. So lana siyabona ukuthi abaFarisi bayitshela le ndoda ukuthi wena musi wazalelwa esoneni, yikho bamxosha because of bebambona kuwumuntu ozalelwe esoneni. But sithola ukuthi uJesu Kristu yena uyitreat-a njani, uyiphatha njani le ndodana. Lana Jesu Kristu uyayibuta le ndoda ukuthi dost thou believe on the Son of God. So Jesu Kristu uyayibuta le ndoda ukuthi uyathemba ndodana yaNkulunkulu na. Then le ndoda ibonakala iphondela Jesu Kristu ethi yona iyabuta ukuthi ngibani ukuze ngitothemba. And then Jesu Kristu uyayitshela ukuthi thou hast both seen him and it is he that talketh with thee. So uNkulunkulu ubonakala utshela le ndoda ukuthi umbonile and nguye lo akhuluma nawe nyalo. So Jesu Kristu bekukancane la uthola Jesu Kristu athi ikhombisa yena atshela umuntu ukuthi yena nguye indodana yaNkulunkulu from emlonyeni wakhe straight.
esikhathini esiningi bekayenda umsebenzi wakhe, then umsebenzi wakhe kube nguye lamkhulumelako. But lesi khathi lesi umsebenzi wakhe ubonakalisile, uphenza kanjani futhi uyayitshela indvodza ukuthi ngiyini indodana yami yaNkulunkulu. So le ndvodza le kahle kahle beyi-blessed. Le ndvodza le inenhliziyo lefuna kwati njengoba yabuta ukuthi ngibani ukuze ngikhone ukumamukela. Jesu Kristu bekayifunzile inhliziyo yale ndvodza le, then yabonakala Jesu Kristu atibonakalisa kuyo. And then le ndvodza le yabonakala after lokho kumbe emva kwalokho yatiphosa kuye noma yaguqa phansi yamthandaza. But he cast himself at the Savior's feet. Kukaningi abantu abaningi nabo bebamuworshipha uJesu Kristu. Again, angeke uhlangane na Jesu Kristu ungatshintshi. Le ndvodza le lelanga leyahlangana naye ngaJesu Kristu, impilo yakhe yabonakala yatshintsha ngaleso sikhathi. Nathi ngalokunjalo bazalwane, angeke kuze kwenteke ukunikele Jesu Kristu ungatshintshi. So mava nje lawo ukuthi nathi asinikeleni Jesu Kristu, sibe nemava naye. Sibonakale sibe nenhliziyo futhi lefuna kwamukela iqiniso. uNkulunkulu angeke ahlale angadibonakalisi kithi. Amen. Uma sifunda lapha ku-The Desire of Ages page 475 ithi, the man cast himself at the Saviour's feet in worship. Not only had his natural sight been restored, but the eyes of his understanding had been opened. Christ had been revealed to his soul, and he received him as the Son of God. Lana siyathola-ke ukuthi le ndodana ayikavuleki just amehlo ukuthi beyingaboni manje iyabona, but ithi ithole nokukhanya. Ithi iyamukele uJesu Kristu ngendodana kaNkulunkulu lothunyelwe uNkulunkulu empilweni yakhe. Uma sichubeka phambili-ke siyathola ukuthi kuna abantu abahlubukayo. Bahlubuka ngokuthi bayalazi iqiniso, and kunabanye bahlubuka ngoba bayalazi iqiniso but bafuna ukulisebenzisa ngendlela engakafanele. So siyathola lana-ke ukuthi uma silazi iqiniso akumelanga silisebenzise ukuthi sicindezele abanye abantu ngoba thina sicabanga ukuthi mhlawumbe ithi ngenze i-example ukuthi kukhona umuntu ozothi kudala ngikhona, iqiniso ngiyalazi, and indeed loyo muntu uma mhlawumbe ucakekile uzobuza kuye ukuthi konje lapha uma into singayithola kuphi, you know for a fact ukuthi lo muntu loyo iqiniso uyalazi. Then kukhona umuntu ozoguquka afike akutshele ngama-experiences wakhe njengoba le ndodana yasho, and njengoba bekabaphendula ngakhona athini, thus said the Lord. So ithi akumelanga sibe yilabantu ukuthi sizitshela ukuthi thina iqiniso siyalazi, silisebenzise ukuthi sikhohlise abantu. But ngaso sonke isikhathi kwamele sithi uma kukhulunywa or uma kukhuzwa into sishoni-ke ukuthini, uNkulunkulu uthi. Kwamele yonke into esiyikhulumayo siyibhekise ezweni likaNkulunkulu. Ingabe mzalwane ukhona ofuna ukuku-add-a lapho? Oh yeah, ngithanda lawa mava lapha kumoya wesiprofethi lapha lapha kule paragraph yokugcina athi wona, those who present the truth for this time should not expect to be received with greater favor than were earlier reformers. Sho ukuthi lana labantu labatobonakala bakhuluma iqiniso njengoba sikhulumile ukuthi sonke isikhathi kuhlala kuneliqiniso la ngaleso sikhathi. So nanjalo kulesi sikhathi esiphila kuso kuneliqiniso la ngalesi sikhathi lesi. So akufuneki silenzele abantu ukuthi basamukele njengoba abazange baba-amukele bama-pioneers ethu kumbe laba basemandulo. And futhi labantu abatubona laba sibeka iqala kumbe bona bangasiphathi kahle babona laba sicosha, angeke kuze kube bantu bangaphandle njengoba siyakhumbula ukuthi akusi baFarisi bekubantu labafunzayo ngaMoses, bekuba disciples kaMoses njengoba bashilo. So yeah, nathi singabonakala siba surprised uma kwenzeka knowledge ngalelo. Amen. Siyabonga. Sichubekela phambili singena ku-Thursday ithi ukubusiswa versus ukwahlulelwa ngokukhanya. Asifundeni lapha kuJohn 9 verse 39 ithi yona, and Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind.
sithola ini lapha mzalwane ngalo msebenzi uJesu Kristu wayenza. Ithi lo msebenzi lo uJesu Kristu wayenza ama-results wakhona, umphumela wakhona waba yini? Oh, lana Jesu Kristu angithi ubonakala ati bonakalisa kuleya ndvodza. So wabonakalisa kukhanya kwakhe Jesu Kristu ngemsebenzi yakhe. Then emavu leyo wabonakala atshela le ndvodza yona. Le ndvodza beyingamati Jesu Kristu. So ngokwesimoya singasho ukuthi le ndvodza beyingaboni. And then yabonakala yento wayabona. And then labo njengabafarisi labe baqabanga ukuthi bayati. Uma kusiqiniso Jesu Kristu angisithi kuthiwa Jesu Kristu liqiniso angithi. Uma bathi iqiniso abantu labaqabanga ukuthi bayati libonakala liphindza lona libajaje ngalomnjalo. So yeah, amen. Amen. Asifundeni lapha futhi kuMoya Prophet ithi a group of Pharisees had gathered near, and the sight of them brought to the mind of Jesus the contrast ever manifest in the effect of his words and works. Christ had come to open the blind eyes, to give light to them that sit in the darkness. He had declared himself to be the light of the world, and the miracle just performed was in attestation of his mission. The people who beheld the Savior at his advent were favored with a fuller manifestation of a divine presence than the world had ever enjoyed before. So okunye esikutholayo lapho ukuthi uJesu Kristu angeke simbone uma sisacabanga ukuthi thina si-perfect. Imisebenzi le yakhe angeke siyibone, ukukhanya angeke sikuthole uma sicabanga ukuthi si-perfect. But the minute sibona ukuthi siyizoni, kula sizobona khona ukuthi uJesu Kristu siyamdinga, because uzofika kithi bese usinika ukukhanya. If le ndodana beyibona uJesu Kristu bengeke afike kuye amvule amehlo, because angithi already uyabona, but because of bekangaboni uJesu Kristu wafika kuye wayenzani, wamvula amehlo. Yikho-ke sitshelwa lana ukuthi akakaze amvule amehlo lawa ukubona kuphela, ithi but nokukhanya kwafika empilweni yakhe. Nakithi makube ninjalo ukuthi asiziboneni ukuthi siyizoni phambi kukaNkulunkulu, ukuze sizokhona ukubona ukubaluleka bokuthi samukele uJesu Kristu njengomsindisi wethu. Kanjalo-ke sizothi sithole ukukhanya, sifane naye-ke sikhona ukutshela abanye-ke ngoJesu Kristu lo osiphilisile or lo osilethele ukukhanya. Amen. Just to add lana kulamavu la leceza kwasho thathe. Kuthiwa lana the knowledge of God was revealed more perfectly, but in this very revelation judgment was passing upon men. Shokuthi lana njengoba ushito nje ukuthi uNkulunkulu njengoba ativeta kithi, but kulokuthi iveta kwakhe lokho kubonakala siphenze isijajo uma singalamukeli iqiniso. So asithi nathi uma sathe iqiniso sithola iqiniso, umoya lengcwele asebenza enhliziyweni yethu, sibonakala siphenduka, simamukela ngoba iqiniso lesilitholile lento silethela kukhanya eliphinza lisijaje ngalomnjalo. Amen. Okay, singaqhubekela phambili. So manje-ke sithola ukuthi uJesu Kristu wabaphendula kanjani abaFarisi, and then wakhombisa kanjani ukuthi hayi lana ngathi kunobumpuphuthe. Oh, lana Jesu Kristu ubonakala uyabatshela ukuthi uma ngabe beni blind, if you were blind you should have no sin. Shokuthi ngabe ukuthi beningaboni, beninganiboni ukuthi aninadono kumbe aninasono. So lana kahle kahle ikhombisa ukuthi uma ukuthi usatibona ukuthi awunasono, I mean uma usatibona ukuthi unesono, shokuthi uNkulunkulu ukuvule amehlo uyabona. But baFarisi noma bebalathi iqiniso lebe bathi kona babonakala bangama-accept Jesu Kristu noma bangamamukeli Jesu Kristu ngenxa yokuthi beba blind. And then the fact ukuthi bebabuta lo mbuto loyo, le fact ukuthi bebabuta lo mbuto loyo khombisa kona ukuthi beba blind. Okunye esikufundayo lapho ukuthi uma singaboni ukuthi siyamdinga uJesu Kristu or sicabanga ukuthi thina iqiniso siyalazi, angeke sabona vele,
because angeke safunda, and nala kwamele sifunde khona angeke sibe naleso spirit sokuthi ithi omunye umuntu ngemlalele, because usuka uzitshela ukuthi mina ngiyazi. Yes. So kwamele sibe abantu abanalo moya ukuthi ithi ngimlalele omunye umuntu ukuthi uthini. 1, 2, ithi ngizibone mina ukuthi ngiyisoni, ukuze nami ngizokhona ukuthi ngivuleke ngimbone uJesu Kristu ukuthi ngiyamdinga, because of bona bebazitshela ukuthi bona ayikho into le ndodana ingabatshela yona, because bona bazi kakhulu, bayasho ukuthi bona bazi aboMoses, bazi imithetho yakaMoses. Lona ngoba yena wazalelwa esoneni uzobatshela ini? Ungathi inkosi ingasinceda ukuthi sibe naloyo moya, or sibe abantu bokuthi omunye umuntu makakhuluma asifundeni ukuthi simlalele, nathi kungaba khona lokhu sizitholela kona. Ingabe kukhona ufuna ukungeza before sivala isifundo sethu mzalwane? No, akukho Tata, ngiyabonga. Siyabonga. Sithemba ukuthi nisenjoyile isifundo. Sicela nisijoyine futhi kusifundo sethu sesi-11 esithi uJesu umalusi omuhle. Amen. Amen. Singathoba amakhanda sivale amehlo uma sivala ngomthandazo. Ntate rena mo godimong re tlapa sefatlhego sa gago, ra leboga morena o santsane o re file opportunity ya gore re bala lentswe la gago. Ra leboga o re file le moya wa gago boitshepo o re kgantsheditseng. Re kgopela morena gore mantswe a re fetsang wa bala e ba mantswe a tsenang mo dipelong tsa rena a agelele morena, re ska fetsa ka wa bala fela, but e be mantswe a reng a re sokolle. Re thuse Jehova gore ha re bala mantswe a gago ka nako tse tsotlhe le maphelo a rena a change, re shutelle mo go wena go fitlha re fitlha mo wena o batla re fitlhe mo teng spiritual. E ba le rena morena ka la Jesu Kriste a phelang ka sa feleng. Amen. Amen.